Бүгін Жокускай Корат Киров атынан улысы 13 нөмірдәң жетігер Республика геологияға салатын бетерәне Россия бачоттағы геолога Петр Шишигин анамыт мемориальный доска йөрүлә харылыты болды. Бели тәрәхіңе Петр Романович Чуга саймақтара доғыттыра биргөлеләбіт алтыспы жона кытынылар. Аты мемориальный досканы Республика бастакы вице-премьера Павел Мариничев, оны Петр Шишигин алдавыта Федора Николаевна ритілер. Петр Романович 1992 сылларға геология оны Сиритуханыға государственный комитет председателінен, аты 2002-2005 сылларға Камдрангметерліде генеральный директорын солбиячынан үлләбіді. Петр Романовичтен бейге әдбәқсыл бергілі мен алыр осы компания представители болан геофизиканы, геологияны Петр Романовичтен күттемеджі капсетер еті бет. Кейі бұғытынан тантуақ кейі бастыр кейті онына килдик жинақ ішвей салаятчы. Onun Sakasır'ın bir kelbenler представителя geologiyadan attık.